My dear friends, soon we'll be going to have the panel discussion on border issues, but before that, we shall be having a cake cutting ceremony as today is the second foundation day of Viswanath Garbi Life is soon going to be any life. So for that, I would like to request our colleague to please bring the cake and the dice, and also I would like to request Srimati Ranimai Tironpi, eminent social activist, and also I would like to request Mr. Mohes Ronghang, Principal SRMA, to please come over the dice. I would also like to request our CEO to please come over the dice for the cake cutting ceremony. I would also like to request my colleague to please come for the felicitation. I would like to request my colleague to please come for the felicitation. Our CEO, Mr. Chandra Singh. Srimati Ranumai Tironpi, eminent social activist. Mohes Ronghang, Principal SRMA. Mr. Mohes Ronghang, Principal SRMA. Thank you. So now we shall have a small cake cutting ceremony in order to celebrate the second foundation day of Viswanath Garbi Life. Hello. Aprang si kadawai panta apor labang sopor ke cuan pon ajok nang litum pan dia chonglo atema nilitum labang so pamuhet SP ke bang hot sita me apor ka pachiton ne ajok si labang so ke cutting bang klem pon ne terlo stanon apor pan hok hepin pen labang so ningkan hindi ke chok Viswanath Garbi Life labang so cake bang nilitum cutting je pan dak nilitum karbiang long chot kali all sama long nong nam ke chutang klong rada sai klem bang pi ranumai teron pi alang le tame dang chitong duntu ningarong pik alang le saido suryang bong pen pusitame dak nilitum channel phan ang ching hona men pen alang le apor nang chipidu na pot la pen punat dotulang alang le ke founder and acting principal Sir Dr. Ronghang Memorial Academy owe mi yang bong pen la pen alang le school dang sinang litum visit tam polote chinipo alang le inut thek resa da bang phu la si alang sitame saido suryang bong pen dak apor na chipidu na pot churulo la si apor pan hok hepin pen non la bang so cake cutting asai bang pangching pondona la si la bang so cake cutting je pan la knife bang prabjin pen ke bang je pan chuning rilo la pen la bang so cake cutting long dang ke cherap dum ji pan mate rada sai klem bang phi ranumai teron pi ari ding pen si cake cutting panil tum chuning ripon po la pen ka cherap dum na bang ke eklo principal lo Sir Dr. Ronghang Memorial Academy Mohes Ronghang ake hai labang so cake cutting aside
ilitum ka ching hon ral sai klem bang phi ran mai teron pari deng pen si ing than pon pola pen ka cherap dunji phan ik mohes pan sita me chuning ri don la bang so choro lo alang tilitum na labang so sai nang cherap don thega pot la pen labang so kek nang endet pen kadok we phanta sap sap chervet sita me ron krai je phansi chuning ripon lo la pen non apor hut non het jong la nilitum anchor nalitum phan than pachini lo nilitum bisonat kar bilaip labang so channel kapang cheng la ke bisonat along ri hala daga kar biatum ki duk kisung la pen jutang jubat kadok we hadaka hawaratum abirta kirip je phansi ni le mahang pathek pon lo sita me non apithu dakar benglong long sita me nilitum labang so sai klem pon lo la pen ela pu klem bom penditum meghalaya sitame nis humri dam bom lo arunachal berta sitame wan bom lo nogao lapen kamrup lahai huilong sitame nang litum nang kaching hon nang kacherap dun laso ingthin pinia bangke nang litum nang ke pathe lo nang litum nang kaching hon simbon ason pen lasi bisonat kar bilai pa bangke daknon kar benglong lapen bisonat long aberta leke paklang chodji la pusono phan kalilo aposi ilitum north east long ilitum akar biatum do lasi un ana bangke lahai aberta ilitum rara farman dak labangso channel bang bisonat kar bilai amen pen amen lar ponsi si akimia brand ason si non bang ke ne kar bilai mate north east kar bilai amen ir pon pen sinilitum penna pen non pen bang ke nilitum la live kedam long bang ke bisonat kar bilai amen pen sidam pota penna pen ke ne kar bilai pa amen pen sinitum la bang so cyclem pon pola pen nitum nationalize ye phan la pen kaprek dak ituma ke phan thetan la pen isi mesena berta do sita me pini bang nilitum announce lo labang so amen ko pipo sikela nang kok ma morni sinang litum aberta nang longdun po la ke hampang aphan thetan al ito vekji puning che thedo la si labang nilitum pin pur alam thesi pu ponchot po sitame pini labang so logo ne kar bi life logo nilitum bk life logo pen nsi pini pen bang kela ne kar bi life logo sin nilitum en pon po posi labang so ne kar bi life logo inauguration je phan mate kangpu pon je phan sitame kaching hon rara cyclem bang piranu waiteron pila pen ik Mohes Ronghang, Principal of Sardok Ronghang Memorial Academy. Alang litum bang hini pansi chuning riponik lo. Nang litum ahir jumi, nang litum agachara pakenang sot, bidi sore sitambe akenang sot, lase abang putin sitambe dak nang agachara duna joini sinilitum pini la aning tin kachepathe hailo. Lase kon sinilitum ke pale dam thekjima bang ke nilitum chichini ne dalo sitambe rara farman se karjab lo posinilitum on ana bangke ke klem pachun tekpa meje phanse ka bor idopo Kurang tu lasi bang ini ral saya klaim bang pi lapen ik phan ta choro lo lasi ik phan bang ke mo panelis ason pen do poselang pen lam thi non bang paning je pon pelo lasi ti hek pen isi hir jumena ki pidon dak malong so dekta la pu nia hin pen lam thi si ituma phan ang par ju pon je phan sini le chuning ripon lo isi hir jumena ki pidon ason pen
lasi nilihin pen abang Putin man ke do khe asong japo aphan khe la pen long ri ka sing hona kardom nang pajir iklo kardom isia khe la pen methang along ri pirthe adang aphan kapachini ji pura kerap ne asatai lake social media henlo laso ang bong pen news channel ta isilo pinpur me northeast asamalong nijang karbeng long nihang karbeng long lapen di mahasawang along ri mate district pen angtang kido nerkep a district along karbi atumta do laswang bong pen bisonat along rita isilo lasi bisonat along ri along kedo akarbi atum kisung keboy ningduk ningkarong jutang jubat langme lamsang abirta joyke pen pirthe angdang kepachini ji aphan pura kedam tang ningkan 2001 15 arni bisonat karbi live portal channel ingpu ponlo lason si klembom wangbom si non aphitu bisonat along rialong kedo karbi atum abirta anchot kali Lokhimpur Arunachal Pradesh Meghalaya lapen Nogao Kamrup anparta bisonat karbi live pen pachithang asai klempon lo lasi non aporke bisonat karbi live portal news channel aphanta ahirjume thetan pen longpon si karbi akhe abirta ansose angsong angdeng kepale thekji lapen northeast assam anglong kedo akarbi atum abirta joyke pen bisonat karbi live mate northeast karbi live pu amen ki earphone along nili ning ing sampik thema pini second foundation day celebration come karbi anglong conclave 2.0 along niliphan special guest aman pen nangcho phajok kurwang thupaji riglo lapen eni karbi live aphan anso se klemeda me aphan nilihin pen hirjume pidunlo anparta pini labangso asai mek along nangchitong dun man ke do abang phi do ana phanta ning aklong pen kurwang thupaji lo kurwang thu Choropik lo ni alangli saito pik chini pame nilitum sitame nilitum aphanang ching hondun lapen ilitum society phan kam ke claim dun kapor inang thek don long pen ning nang ke pathe dun pen ke chitong don apor choro parpik lo tangte litum apor la nona bang ke conclave le lang konthulo nang litum me thangang hoi long ke chingni dam ke pansi choning ripon lo nona bang la ke border issue apu thai litum la panel discussion mang pang cheng ponik pitna. But ladies and gentlemen, before that, I would like to announce that car number AS01EZ6557, to please remove the car from the parking because there is such a problem. I would like to repeat again, AS01EZ6557. So now, we shall continue with the conclave. The issues is border issue, and the panelists of the conclave are The panelists of border issues are Sarkir Rongphar APHLC, and the second panelist is Rabindra Rongpi JCCPA. The third panelist is Ratan Ingti, spokesperson of Congress. The fourth panelist is Bidya Singh Rongpi, convener media of BJP. I would like to request my colleague to please felicitate the panelists. I would like to request and invite Sarkir Rongphar APHLC to please come forward. Rabindra Rongpi, JCCPA.
Rataningdi spokesperson Congress. Bidasin Rompi convener Media Department BJP. And the moderator of the border issue will be Mr. Chanan Singh, Rompi, our CEO. I would like to request him to please come forward. Tangte apor panahok na nilo. Kopi potma pulote litum non quality education labang saputa kecing gijitani pansita me dak panelis atom nang le thailo lasi non abangke non apor karbiang long long akithain nai akisung kopilo pujong si charju plotante lake border issue lake ile toma pang putin ta chinilo lasi labang so border issue aputa litum cingki chitan ja phan nilitum ko chopateng pen akitong dun sarkiri rong phar APSLC pen alang le pansita me kurbang tu pajerlo lapen JCCPA pen Robindra Rongpia ke hai sitame side suri pen ache tong dona pot chorolo lapen roton ingti ake hai alang le spokesperson Congress I pen alang le pan sitame kurbang thupa jerlo lapen Vidya Singh Rongpi convener Media Department Bharatiya Janata Party alang pan sitame kurbang thupa jerlo tangte ilitum nona bang bangso aputha keching sia bangke la bangso border issue nona bangke so look soda katomon ke jap apora hut Karbiang Long Autonomous Council lapen hampang song atung ke claim nangji aputhak kopisi nalitum amthe chepe klangji ma pula bangso karjune sarkiri rong phar APSLC pansine lia por pipon paprangai kla Chorolo rong pi sama phan pini second foundation day Bisonat Karbi life lapen ke Karbiang Long conclave 2.0 long jadi phan APSLC hoi pen da dai salong nang pani long patamini la kero pilo kasi non nang li nang karju acquisition apa thak non nili tum kathek long abang gala hello isu bang sensitive ho lapen ke non at present non kasuli bom abang ke Meghalaya lapen ke West Karbiang Long along isi sensitive problem nang dokolo khandulia long lapen ke damtang penangan nini thomba iruya prang mana nili tum thek long lo soluk sodak di halada khanduli long tax gate Karbiang Long Autonomous Council pen kapar jam dama tax gate tamela da free daklo lapen ke la sona taxi mandu meke kai hem meke kai pen chenglok threatening da dolo lapen arenge sotum da dolo lasi laso puthak langdam lo polotang te ili tumjong si langdam pa melo polotang te election nang le po polotang te kai tala soluk sodak bang border long dokok titi kedam tang Meghalaya long assembly election nang doi dok setame mukro long incident pensi laso election hutke penangan na political party to male choyam long laso na thaksi non 2024 parliamentary election nang le popu penke non aningkan da velo non with 8-9 months sang bong non parliamentary election nang le po ai kan non khanduli long bang non suluk sudak do ko lasi lajo si itum langdam lo polotang te laka ka prego pot kali ili tum kadoi da chini lo lake give and take policy lake ili tum ke lake deny une lake do wek lo lake give and take policy alam lake klang wek lo newspaper media kadoi lo thek long wek lo Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma lapen ke Meghalaya Chief Minister Sri Conrad Sangma la tumang bong give and take policy bang do wek joini si pinier ni border area long bang ke li tum jasemet ke non West Karbiang Long Khanduli lapen ke adjoining areas langkoroi pen chenglok lakadoi rongjang phong lakado kowe khat khasla bithen tame labang so problem non to bom lu lasin non labang so problem aputha give and take policy aputha nilitum APHLC pen ke ilitum president jai ka thar pen chenglok nilitum batai lo nilitum press media long ta arjulo lapen memorandum long ta tum pulo je Karbiang Long Autonomous Council non ke Japon team Karbiang Long mate BJP atum la give and take policy aputha copy ports in summary la hello first question copy ports in summary la pen ke koloso so area si jong si do wek polotang te
kolososo arong kolososo area si border area mate adjoining areas an Meghalaya phan ki pima mate pipelang ma piet lo polotang te rat phan thandak non pipelang posdame nale tum thandak non seta non ateng polotang te lake pidya ta teng lo athe people of polotang te la an solok so dak do seta me dak Karbi Anglong Autonomous Council pen ili tuma CM pen chenglok ili tuma MP pen chenglok la pen la dak ke japon tum HT minister pen chenglok border areas visit dam dei manal tum theklong ma theklong ledi khanduli gram theklong manal tum theklong le lasi laso question bangke le tum la non ke japom Karbi Anglong Autonomous Council phan mang arjunan ko lage halo Chorolo, non of bangso putak border issue putak adun thukar ju pon thukang tung ne JCC PA pen Robindra Rongpi ke hai nanglihin pen la bangso putak nangli kopi silam te peklang hitung ke chengsi la so putak ke chengsi nili ke thek long dam non la Meghalaya pen West Karbi Anglong la so duya hoy la so problem time to time like 60 pen afi 60 pen afi ke time to time la so lam wang wang sita may ang bong lom ke la ke dormant lo ing samri son si dolo non son an mane lam ke thila anawe dala so lam non e jong non so look so dak lana tension nang edu I say perimi me son lo the more aggression from Meghalaya pen people say non last lapuan aggressive la tum ke do kok lo Lasin nili po bangke lake this is orchestrated. Lake isi government na tum pen na sapso isi chance Meghalaya sorpan la so advantage ki pi asonta itum thekdam long lo. First of all bangke la so area ke not disputed. La so area ke disputed kali lake final settle lo lake constitutionally valid isi kenelo lake constitutionally valid boundary doi tumke. There is no controversy on the border of Meghalaya and West Karbi Anglong. La bangke la ke dispute away posidum punang po. La unde vested interest atum. Jasemet Meghalaya pen atum. Alang atum menan political vested interest do. Alang le tum sila sormu bangke isi kasilam pon lo. La pen la so chance ke pie bangke pini thekram long ke asam government atum. Dak alang le tum men dak Karbi Anglong rat tum hanar juje pin pen. The give and take la so bangke Karbi Anglong ta Jasemet block 1 and block 2 bangke hala so give and take policy along atum include pon that include nang naima dak border issue doma wema bangke dak itum Karbi Anglong Autonomous Council pen chingwai pamekan nang ya polo ta chingwai nili thek du nong le arjun nong le sita men atum notification isi la dak paklang delo give and take dopo Asam long truck la so plains area long dopo la pendak hills area long sitame itu malong ta block 1 and block 2 la so bangke dopo dak include pondal la si la eno se problem bangke jer include pondal lo pilon da some government admit lo jela da ke border problem do there is the dispute between West Karbi Anglong and Meghalaya la so bangke se recognize that le sitame la ke 1951 si by commission border Kopiloma border si commissioning ni pamekapen si ladak both side chekroi pamekapen si akwala chairman ta chaired by the sea board alam kene khasia muni se herilo apen survey ka do ka beta survey of India ka do sita me khasia muni tum jadak ele jitu survey register ta alang tom muni amadlo la sala dak chekroi sar penlo both side penta da ke chekroi pamekelo agreed upon laso commission inquiry commission laso ateng men chekroi pameka pensi la kedeng lo pini alam padu tukok la bangai tum sini de sita la ke adak India constitution ong pen kene ada gazette notification pipa meka 1951 si governor sorry president of India SN pamekalo la se valid constitutional boundary la bangai pini la arji bolte pini putot boundary commission saying to pencil so claim nahi sa some government तुमको copy ma non la tum give and take abang ke apen non la hona give and take lo tum participate jima participate pe la so lam na matham na se parni sita ada arboretum lo chingwai uta
Mena tunge pulo toy kene government pen isi peace initiative ba lasu border dispute kene parijob nahi apot ajan noi give and take along the chinki chingwa nahi pata alam dolo sita mene tum abang kene tum reservation do nil tum reservation do ate lada abang ke nangli give and take along pilo what is the term of reference in the give and take pulo te ada give and take along abang ke lasu area ki dispute dolo las area abang ke lagi dispute dolo las ada terms of reference na tum puri ignore pulo te arong damji la tum terms of reference number 1 ke to coordinate with the relevant regional committee as set up by the government of Meghalaya white their notification number such and such dated Shillong 26 September 2022 lai nomor mukadolo lai coordinated po la pen cross reference to verify the name of the villages sub villages claimed by the Meghalaya with the name of village as per the record of government of Assam lai mukado po to establish number 3 ke to establish the geographical location of the villages and their contiguity. Number 4, to examine the status of the village population as per the census record and ethnicity. Number 4, to examine the status of the village population as per the census record ethnicity. Nili pura delo layan lo. Olote la bang ke pura ground lang tum dampo. Ada masih population keong emar. La si map kipinai ma pinang nei ma la hailam si bangpo. Nili po bang ke cingkinang nili tum pupe. Gomero Meghalaya pena cingkinai. Ba gomero sa Meghalaya cingkinai Karbelong council pandadakin wall ponang po. Cingkinai bang ke border ada give and take alam kali. Ala so border area bang. Kosong si peace tranquility. Kosong the permanent solution. Both side itum pele trading. Chokle man chodam bepar kadugo bepen. Both area is a mutual confidence. Kechelongia fan. Laso area kosong si tumpa development fan. Is a permanent peace kosong si 1 year fan. Lai bang tum singwai me. Sita ada KPJ. Apen K1G. Laso alam bang ke cingwai ni. Put out reopening. Put out laso yang si ke bang lu bote. You are opening Pandora box. Like another flare up. Another. Ako suluk soda kalam si do pola bangke. Kipinang ni alam si dopo. Pani si Himonto Biswa Sarma long itu memorandum pidum JCCPA pen. Food me ani ni dak taralang so bang hut. Alang lilamis de training je. Bang dak sabson ni lifu bang lut choklo. Je gosore pat judi ami dibon waru. Ami keneke kotha patim. Tera ami kotha patibo noru. Amdale kotha patok. Asini tumpulo there is nothing to give. There is nothing to take. Kewan nahi dawe. Itu ke pon nahi dawe. So anyway, to pani saya meeting dai tum cekroy lo. Itu an pulo laso alam laso me bang aprang pen itu cingwai pakapen itu participate pema. Laso bang cingwai long sarasot itu bali dui ma we ma. Laso alam bang cingwai long sarasot te itu cekroy sar pen itu me. Sampai pani si ke lately lo laso me ke do ke ta cingwai lo itu la bang ke non bang participate du nang itu well represent itu tau well equipped pen. Doan itu adu dokumen pen nura itu ta establish tibna lada ki dispute abe pu itu establish nang pula soalam wan lo sidani li mata bangke itu bu ni mau la bangke ta so far my knowledge goes nili no tek damlong maheta la soalam klang lo sita laan tension laan situation a keng no fi laan situation ne no lo sita government of Assam in pen ni tek dam why silent why so silent people lo alang nitum laan manen kyo niro bhumika pilo in summary bangke alang li chief minister logale Meghalaya counterpart pen tum chingine polo bani li ni mata bangke council tum tam as up from chat nahi podlo me kada kasi jentia isa tum pen ching representative pen chingine la pen dag itu malong do menangan civil society tum do hadak border area along muni tum do tum chinio se ala tumang bong kosong se at least to mo chingwai bom nang ya tension bang kosong se diffuse nei ma
Kosan se MJ kai keda nei pula so initiative bang ke Prab Jenson ne me pekje. Lasi non bang ke litum bang. Ne bang immediately non bang ke urgency bang ke non ma tension bang itum diffuse nei. Pulo te nili bang ke si social level. La pen administrative level. Law and order pen chenglok. Immediately government of Assam chief minister interfere nei. Immediately Karbi Anglong CM kopima non mat urgency. Because how to stop the tension. Bal hai riot pen itu lokosan saya tum laso bang tum kangu nai ma. Laso bang salang itu men prabjin pendeng ko nai. Apa ini tum ke go lalang itu jong si positif ain ben lalang itu men deng pon. Council ben deng pon. Ba government Assam deng pon pote hada ke doji. Sita dak kini tum ni yada ila bang. Chujeng badjir not an inch. Laso long de bang ke ki PG po bang ni tum ke. Si donun dek the la bang. La ke clear lo la bang. Chorolo putot bang tu ponang dilong labang so putak karju ponjin nili non karju kang tung labang so non so look so dak atomon kecap boma porahut labang so border issue aputak spokesperson Congress IPEN Roton Ingti ake hai nang li dolo lasi laso putak nang li hin pen ko pisi lam the chepek lang tong ke cheng si Pini la so a program long this not live pen nang hang pon pot chorolo la pen so conclave ke bi potami chorolo kenang so the por sinang itum ke bila la pen kado ke be Karbi Anglong alam puta nang ki chini du nang hang tum an ke wang tum tame surya ke choro pilo ningje lo pu alang tum APHLC pen tame la pen pu rong pi sa ho pen tame Larda kalam sih kethan la, Lili to my stand tado, je border issue lam bangke isi manghu me, West Karbi Anglong District Congress Committee do ni tumpu is nado, itu makai dalam muka cepat coy bom la situation alam, lapen lapu jitu Meghalaya border lagi do chot kali, issue bangke, Ladakh is anata Nagaland pen aisu dopik ta dak banke imithang tumamuni datum involvement interest do ko kason si theglo la so bang deep joy saning ga itum thegam no temla dak program ladak jitu aisu long same nilitum district committee pen same isia committee bonailo border area committee la so chairman mata nililo mo pen dak dr mongwi rongpi same do apranil tumlong sido non BJP dunjulo hala matste hala so committee opposition leader Devobrata Soikia ke bang ustame nang dunlo alam chini dak lo dak Nagaland border lang bang alam the pigla dak nali tum dam ji those who have not seen the situation I urge you people kindly visit and see the situation what is happening at present tapi hala pu isu alam bang tame Daki itum ajat the me lage mathada mathai velo. Government, I'm very sure, have decided in adopting give and take policy. Give and take policy long bang sidolo. La penha la pu koina dhora ki pi lahai Guwahati area ki pi long bang ke Karbi Anglong along lesi ki phur pon. Jong selang tum ahok pet ami thanga ground long. La so government tum ke stand ning hang polote ham Mizoram border long ache apke alang tum they remain on their ground by why they fail to send any police force and delay in sending the police force over there la pe hadak thegdam long nang ji ka chini nai bangke ka phere me bangke aka do ka ve situation do edafi Why our council is silent and quiet? Na hok na theglong leke a comment kipi. La so Allah me isu Allah ki puthak alam puthak na hok na theglong le chini ne. Nang silent lo pulute nang scope kipi lo. You are giving them scope for encroachment. La sila dak bisikening yo athaire nitung Congress party banke akai ta alota pilo pachini lo. How 86 pen a prang pen same alu kipi do lo. Je, we stand on our ground.
je 1951 jitu notification na teng bangke nitum ke chitrek relo whatever the situation may be la bangke compromise delo ni tuma jitu a situation bangke la pena so jitu details mane dong se document ave pote border jitu a lining mukha hala pota nili long details do la pen isia lamang ni mathaw ni pipo sipini SDC tuma bedat ma SDC tume isia lam ka chini kang tung bangke Dharam Singh Teron chairman hoi pen Alang chairman hoi pen Meghalaya chief minister along ke damdo hala so bang block 1 block 2 pu ke mention do block 1 block 2 jit block 1 block 2 po bostu bai Karbi Anglong ahok pet doma block 1 block 2 pu do plote doma pula bangke that's how far this my understanding I don't have anything very clear about it la sine matha dam tu bangke hala Meghalaya lo ki do Karbi atum je Assam long ke do Karbi tum phan block 1 block 2 area puri da lang non ta Assam long Meghalaya long la so Karbi tum tribal pa palut pon chok noi pusik pu dama gupi mai di hala so lam bang thani chining tu la pen la son issue a important discussion hu bangke hedi at least a sitting government to bangke those who are in the government at present hala tum bang nang ji rat bhan clarification ang pinangi we want to know and the people of Karbi Anglong are very eager to know the real happening in Karbi Anglong in the border area la si non mat ni liput highway alang litum ni dinai pudam bangke I'm not putting down Mr. Rongpi he might have very lot of knowledge but those who are in the government and those who are not government there is a difference la si la hanlo ni lipen non Chorolo? ke pinemo kaning je di dalang pelote halak sini leng depo choro lo puthot bang thu ponang li long neli non la ke cheng si lam the kar jo apathak neli kar jo pon tukang tung la ke Confederate Media Department Bharatiya Janata Party pen Vidya Singh Rong pinang chitong dun do la si non la bangso adu ya hoi so luk so dang puthak ke cheng si nang li lam the ko pi si nang li pipo to ke cheng si nang li tum Bisonat Karbi like puba channel element di nang li tuma channel kini lingkan hini pila please don't misbehave pila nang li tum kang reng nai la neli pila ke chok chi duma pila ke chok chi nang khan ta over smart cake claim nang ni jok ta neli pima ningje la an le nang li tum pima ri bang nang putame he nang li tum lam neli aju jang ko neli riek kuri re ke kaita kuri phe phong bak no don't try to be showing your resentment ining itikali kaching ne chok first alam bang ke arjuta Rongpi sangho na public hala lo chedan nang nelo jitu ni tum nang li tuma channel pini ningkan hini ki chok ke talon aputak neli nang li tumhan congratulations nang pilo pen ke dak neli phan nang ke hang apot tan neli nang li tumhan puthot kurwang thunang paji thusi lasi non hejong pu APSRC aphan neli lamwoi pidelang nang li tum pulo neli lam hoi bang ke piji phan neli apor piji abang putin phan ta si dam ke cheng si la bangso adu ya hoi la bangso a problem sa bang li tum non a situation hot nang li tum Bharatiya Janata Party mate ruling party pen nang li tum ko PC point tung mate nang lihin pen ko PC point of view chiping tung mala bangso alam the paklang ikta la give and take policy palam sinolom mane solu sodak pasana timon nang ke jap mati dila neli ki puji pa bangela hello give and take policy will applicable only in the plains area not in the 6th schedule area nel clear cut nang than la pangke hala borni hat pinake 6 schedule area kalimante Alang- khasi hills ga 6th schedule mana Assam apart juji phan neli phan apor neli piji Assam apart an lage mu nang li neli phanar juno non neli remarks an ke pilang mane tong are nang ni lapul he ining sipaning ding nai APSLC tembange cari long le pilang non hera party masih aning sedeng kakuk la sonang nak kali to the nili point, tumge sedeng dei mothe nang li ningi tiga la karnataka long ining sedeng ke rat cari mate politik sa long ke chai se komali ining ding nai ho aneli laba nang lihin pen lam the paklang chok lo ma la sila hello mo kipu pidalone mante kipialone ba kipipo pulone pulasona lama ve 6th schedule area da Karbi Anglong Autonomous Council apan apan ke NC apan council apan RJJ pin ke Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen ke di Mahasau along leke akapreka state mate akapreka district apan pidaji ba bangalong pen longle enduji pegela ke dake applicable kali council se ahim phuki mati
6 schedule se akite 6 schedule arona teng pen siklemi ke Karbi Anglong Autonomous Council long pini tuliram rohang sar Dr. Tuliram rohang sar CM lu pinap komane nangli tum komane CM mansita lason tholo klem nai ininghang ling le klem po pen ket sime ke de holi tum thek arjun long lo ke je ne pini la sime deng lo ne government akam ke claim ajaha kam pinangan ki than ba phan rara phan ke than no alam ke nithan thelo secrecy maintain pu putang de lo kengte government Karbi Anglong Autonomous Council non pilo ke claim bom Assam government pilo ke claim bom itum phan rara phan A to Z ke nang than thelo nang e than lo ta kam mata chunchelu government akam ke claim ke diplomacy kai ta neli pu belo kalasi imithang kiri kangsam bidi kanglim pe claim nai mati cheng claim ko cheng thik kram ko song lo chunpo Lasik BJP government Tuliram Monghang ke Charia Council Himanto Biswa Sharma ke Charia government ke dake Karbi Anglong along le inci siba kumani phan ki pi pa polisi ki ave lage clear karna thanu la pake BJP muafi BJP government kalia kapre apatia government do pulang te lala kapre rong pisa ho nang li pulo government na tum ke claim kam ke so polisi chini dun de lopo koson si nang liante eken chida pipelo pu ni yedun thek long Ladak masih nangli statement nang contradict. No. It is not a contradictory statement. I am informed to tell this. I have been informed by the authority to say this, so that you are informed. Chok puthon nang li long wang thu po choro lo nang li lam the la bang so puthak nang li paklang polasi non abang nili karju tukang tung abang ke puthot bang thu po sar kiri rong par APSLC ban sin nili arju pon thu po non la bang so duya hoi long non so luk so daga tomon ke jab nang la so arpu abang ke la ke non ruling government mate Karbi Anglong Autonomous Council tum lang tum kelang non pudam lo nang hala daga jab semet abang ke hadak non la me na ke kai hut pusitame hadak law and order atum busitame penang kachar atum administration atum methang lapen raiko masai khe tum sitame civil dress pen sitame alang tum labang so nang kachar atum to sitame pom heta alam thele damlo sitame piniar ni anta ladak la am suluk so daga tumon chap jera pita Karbi Anglong Autonomous Council representative hala dak visit dam telang asila so puthak nali ko pisi pupo Lasi pulo mati give and take policy ke ajat le puno sita tim Karbi Anglong mate dak BJP tum ke chekroi dunalu ni pui bangke polo dang te pamo rong pi sang pulo hedi rong pi sang pulo dak Karbi Anglong Autonomous Council ban ke inci sita pipepu then you go and visit to the spot nang li site sama nam ta hai khanduli nam ta hai hada ka signboard ku pisi tok lo Karbi Anglong bu se tok ma mate Meghalaya bu se tok lo you just visit there hala dak dam lo pulo dang te theklong pulo ke Karbi Anglong bu ke a signboard lo mata velu non ke site sama damon khanduli damon even in khatkhasla lo ta menon bang ke Meghalaya pu sai delu bang development kam nai klem punon hemso nang ki kim punon tapat area lo manta bang ke Meghalaya pu senang tok lablo lasi la bang ke pielo pulo dai pielo pu paklang dang non pipelang pulo dang te pipelang pu rada phan paklang dang rada phan bang ke lan duking hoi nelo ni pu bang ke non ke border area lo ke do tum si non bang ke adukang hoi nang nak lo non ke ako la daga tum ta aning ka pathai bhana dam de ente kupusi te dak border area lo secure dolang lapen ke regarding about security de security aput hak jong si lang dam lo pulo dang non ta nang tum lang hem phi khanduli dam lo pulo dang te police of force mase ave hala da ke tona phan bang thompli phan pi lapen ke nil tum dam lo tum sar jai ka thar nil tum dam lo hada ke to bang pli ne bang thomne police tum bang si ulta APHLC mase generator nang pin thasar pu te lage commander responsible onte lage generator pinai me pinai hadak security pinai pot lage ruling government tum lo lage ni tum APHLC long si generator ruling si pinai lage lasi lahaya puthak langdam elo pulotang dapen force alam ke border area long ke eli tum langdam lo pulotang de bang Meghalaya sat pen ke even ISP ADC pen chenglok police force antame hala tum rata long nangdun pakriti tada Karbi Anglong pena bang ke kosona jalene dagarata tum hang hai seta police force anta pipe aku pichita ghonta phot rok phisi kelele age amar got force nai businang pu sita APHLC meeting autonomous ta rally hotke nili methang masa ke no police force bang ik siune nangke ne pone bang thom bang mipli chok choro lo se force ave pu nang laga nang lila bang solam thepen choro lo puthon nili nali phan arju pon tukang tung bang ke lo non het jong nang li pamo lamprang kaning je ladak just met bang ke la bang so adui a hoyalong adui a hoyalong la Bharatiya Janata Party tum ahla dak non kedam de det mate adui a hoy alam ki keklang la ke non election nang le ji dok lo
mate MP election aprang mate election aprang lo tangte lam ki keklang lo mata duya hoilong soluk soda ka tomon ke jab lo pula sila so putak nang li ko pisi puinje pamo bang ke pabeng hoila posi non bang nang li phana por nang ke pipon thulo lasi la election nang le lo pulurang dedi la sormuk lang berarti la penken non ta la so aduya hoilong non la so problem nang klang ta la non 2024 parliamentary election nang li dok dok lo la so problem nang klang le lo non la penken la ke non itum thek dang lo ke non ruling government atum si claim la ke state government atum chini lor pulona de la ke khang dunun kente force toy dunon halada police toy non CRPF toman toy non hadak paton thibun mati kupi posente halada ka rata toman security bang pipedal nang liki puji bang ke la bangso aduya hoinon khanduli long la bangso alam ki pusita melake भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट तुम से लगे का पचारबो चेन्नम चिनी पा मे पेंसी पो present ke la se koinang kopo at present neli puthot bang thu po dak ilitum kachupa pon thulang Robindro Dongpi je CCPA pen nangli labangso puthang non alam klang rok lo lake election aprang lo tangte lason isia policy dokok titi mate laso aputhak nangli kopi si puing tung lo nangli hin pen non on a jong non la ke klang rock la bangke la ke chuneng la 2022 la so notification pen lo la so give and take pen lo ase la bangke koma la pen la so prang megala election on a jong do la assembly election do lo aso bangke megalain menta menan vested political interest ke dotum megalain bendala so bangke megalain metai si susan ratu selam pon lo ase adak ni lejek record chini ne koma tong ke hailu ne koma tong ke rem no ne koma party tong ada ke rem no ne ke hailu ne ba chi ne seta me la bangke megalain me so bangke do veklo tapi non asam government bang la so chance ke pi bangela ke give and take policy la so ke deng kon na joksi pini la so lamang nang klang lo nang klang rock lo ase non la so give and take policy lo tamane ili tung adak non jong si ala kene bisu sajuria committee long jong si ili tung regional committee non seng lo Karbiang Long autonomous council benda representative do lo ase ala so jong si ili tung properly jong si tung adak jong si chedanun dekte etum firmly lam kaning establish dun dekte bolote etum phani se kisung do ase nili mata je la so give and take ni bangke jadno la so pensi non itu la so problem bangke la ke create lo apen ada ke sitame responsible bangke koma party ma la ke non iltung chiri lo ada jong se failure that put ma party ma la ke ratum la ke pang tek po ada jong se crowd that ada jong se tumalo along ri jong se defend take that polonte koma party ma koma sarkar ma non chari bong la tum si la sa responsibility bang teng nang kok po pen la ke ratum la ke pang tek po asi ala tum la so lamang non BJP government apa chere nahi so lamang ke apen maduk ta history ke itihak history ke maduk sitame la son choma tha de bang phu mane claim de bang phu bote la ke map me la ke la pang tek ver ji la bang ke sila ke chere sikime madu government le do sitame la bang ke chere sikime asi alang le tum nili po bang ke hadak chok cheder lo danon ke ko pulang bang government senger lo council sora membership piduner lo asi nona bang ke ili tu ke pi alang tu maka council sota phi bang ke chiru no dak po to alang tu pole tu arjap tum tip po alang tu la so bang stand tip haima ema la pen nona ma di tu pulo panisia dak pulo nona ma all party delegation chief minister long nang po pen chief minister long la so lamang ke tum chini dak nahi clear dak nahi kopilo nak tum intention kopilo give and take long dak Karbiang Long unnecessary nang tum dak include ponder lo visit deng ponder lo kopilo nak tum intention la bang tum la se pachini pa mekani apa ada ku sono kedeng ponon situation ku sono tekul po how to bring peace permanent peace how to diffuse the tension la bang ke government ahin pen no namat la ke pena non cheklo yon to la solam kali la zila bang ke Karbiang Autonomous Council authority tu jasemer bang ke CM non namat la ke prap jin pen da ka do kawe
a political party tu men social organization tu pen chief minister men pachi tong long ni chok choro lo puthot nang lilong neli bang thupo puthot neli ka chupon thukang tung lake roton ingti spokesperson congress ipen neli nali phan kar thukang tung bang kelalo dak aduya hoilong lapan so luk soda katumon chapdet pusitami meghalaya administration atuma bangke apatai du asonsi tek ponong lo ke bang litum social media long ta tek ponong lo sitami Karbiang Long autonomous council pen dak non puar ni anta adimak long adim kisung adiman elitum ka humri jam tek ponong lelang nasila so puthak latum give and take policy alang litum la bangso aklong pen kache kroidun data joni sela dak dam hai hidat ma mante chief minister dr himanta biswa sharma phan lamthi si pali hai hidat pa joni selang litum hala dak kahumri jam didat ma la bangso puthang nali ko pisi puntong Kecing si bang gela so reply ke lalo give and take policy long ajat alam tujeng budget nang hili du na bang veder nang ji po joine si alang tu maning ke hang committee si banai lo yo chajurika se chairman lo how ko na ne Karbiang Long interest we pina bang halas interest nang bona dak a committee chairman la penang parta hala dak jitu a members ki bi pona mo khata ko antong insal kukuri kali ko antong maturity ke done nonili tuman ta lan majority belang sta hala dak belek organization do belek tum fancy a committee pona yi che don no ma che don de ma la son vi te ko son ji pu people si a mithang a party jung a committee banai ke lake ko ma se hala dak a head ma boss ma chief minister ka ning yeling se ning yepu cm da ka ning le ning se ning jepu la pe ajada lamta non an lan gondu go der fi how thing pi a gari kidnap meghalaya gari kidnap pe muni da pran ke dam pe pinni ar nianta police force je la gondu go ave prang dak strengthen kuri nangi toy nangi precaution en nangi pu ki ene det ke lage itu matha thai velo Karbiang Long ra da tum non ke chini nang pu give and take policy is compromise this is done nothing to discuss upon here it is now our solemn duty, our responsibility, ourselves to protect our territory. Nitum our territory protect bangke, nitum si human chain ason dam si hadagi tum donang po. La pembere tha tobar you cannot depend on this government. They lies on every subject in every matter. La son se aprangi pulo kente. Na des jugne dinga da des nahi bisne dunga. Des the pajor long le la pen lituma a country banta je la son bodon pakuri long le. Non in every border area, leave aside our state border. Internationally, tame alam ningelo, pini arni gelo son loke. Mupe alang ligi puta honde me. Non ili tum lepu kali. Central level along tame alang li jong nam loke. Je election ang le pulote. Ghodna dusira kati tikti. Kupine doma. Pini among we bang pumaho. Pulson mathami me. Non ke hitum chine amlo. It is not our confession. Hala jito aprang. Jammu and Kashmir dak Meghalaya pen damduya governor. Non ha Jammu and Kashmir to that bank 370 abrogate ki kuri ahut ke do a governor masi alang statement ki piloke is the leg of the government that this thing is happening lason dak taxi ladak na lason lo when hala pupo duno da paida pupo hedi apede dong dun het yat lo non la ke kivi ke non la bank ke da kali itung ke compromise me pu staba police force ba padang bo pagundur bo Meghalaya fan ke je border area bang napalud bom kupi lo kente do dun joy ke so it is done nothing to talk much here nothing to discuss they are done with the give and take policy yeah nothing more than that lalo nili puri banke neli Bharatiya Janata Party dak convener media department pen Bidar Singh rong pinang chitong dondo la sipa mo het nang liki pu alam thechini lika ju pontukang tung alang li tuma phan sada me lamlar nang lihin pen pia por pg si alam nili nije tulang ho alom sopor border alam atiri Ladakh Nagaland border alam stame isi tokso dolo tada lang solong hala sula tumi sia committee bi arong ta interest pig ngali tum chini rehta hai naga rong hi Karbi rong hi nake naga tum rong hi Karbi tum nada rong lata dorduli forest area 100 years ke chok ponon central forest ke man bola so reserve ta maybe Rongpi knows very well because he is under Dhonsuri, what is called MEC constituency. Lasi hala da ko pilo che plan bang ke ha so to hota ne pulo la so dim ke nang tum chuyor delo ti ko pu. Ama sala George ba feeling to choyor ling choyor pu Karbiang Long ko son si aning thi ke ante.
angke nona phi taru gondu golilo lason thangji plang plema pu angke kupia po loko hala George Millie ke bangke naga tumlong namsi ita tu bhal CM huani mite Karbi Anglong tu naga aru Karbi bi bisi bhal pro thakibo de bu lason si pudam kente amasine bang pula kupia pot si George Millie ke lage naga tu han piat lo rong paseng toy polam ninge matiko hiko CM si pula de tuliram rong hang let this be in record tuliram rong hang si pula hala George Millie le ko ninje puhar kang bi munile ingcham le pu ingcham pu te ni pula non madha ki ko Tezpur phagla patek bi mo ko pu lason si ne pule lansi pulo lasi dason ninje thabre munit phanke lake isi daito ke dolam la pesi la banke sensitive alam kupi posi alang comment pa pithabre lo if he is not holding any responsibility then why is giving such a comment why he is what is called telling these Naga people that this thing is going to happen lasi la happen an tamike thek long lo non ka activities do lo de ada lalo nali tuman pachini ge puthon neli nangli long wang thupo nangli phan karju bangke la pulo pamu pen la bangso give and take policy aputhak sitame nangli phan karjo hud nangli CLM thika paklang do ladake government atum jong si kapachun pameji plotan ta hidden policy apply nang jipu mate lam lake than thedat nang popo lasi la bangso aputhak non ladak adim aklong anon aduya hoyalong dak Karbi Anglong Autonomous Council pen punon ruling government pen pusitame hadak aduya hoylong ka humdi dam tedat la bangke isi hidden policy ma ladak chedon dun etlo pula bangso ang thek ma la bangso putang nali lam klar kopi siping tung lo to la so putang la pohelo neli ki puji ke je munit den example en pohe mane bahini ang bong si bong dut inu bani thi untik hur bahala inu bang jong tat la so thak se ekdom chi pang tang he polong te la bangke situation ke insam se lo la si first and foremost bangke situation pang sam nang lang lage government ya duty lo ek number lage rotoning tia ke hai ta government long dun long lo ke alang li ta chini nang po he is not a raw person he is a matured person so he should have known this so to maintain a peace situation rotoning tita government long dosi li tum gal sota time and time alupi bom lo alo ki picho ke lage la so alo ki picho ke la yo thek lo akam claim nahi ate apen isialam ne li puila pehlo ke damtang ko ane government ko pipine lahai ke claim ke chok sia jone se pila sonang amal lo ke pinila non BJP a government hula sila non ke pang thira kam claim bom lo ke ente la non la so la border alam hala tum non kado ko tum pulo lake mane border dispute binong kali ke lake Meghalaya entire Meghalaya asor pa alam takali bang ko ne du pani si rotoning ti ke hadak meeting ave along ave der rokom arboretum long kaching wa hadak kado ave hala wesa natu poithalang so MLA rupsing tenon ta ninje amenan ta NR lu bang ko amen je hala tu khasia tum phan ki hoy he khasia phan ke pangrum ji lok la bang ko ya tum si lam hoy po ajo si bang pa la pukar biang long so pachin ne pen sila son si nanga tengkhei phan ke wang pukmati pia lahai ki pang samji ki aphan non claim bom lo ke lahai ke na itum phanang thane de lo government claim ke mo ne lipulo mati diplomacy puchi ne manang letum oi se nang letum bang experience hawe lang la si thek la bang ke la meeting long dak her chole rara kam ki claim ba government ke chari ki pang sam thek kali claim bom lo apera constitution se akethe nang letum ta puer lo ke hala Nagaland na thupena prang Assam kachibhong Sundaram Commission sender pen Supreme Court along Assam government hai den man pini Nagaland na tunta aprang son dak herai dalo mati thik la sang thak legal process doke ki me aling ke claim pu pan si dak hala arboretum long kaching wai pu Romino nong pia ke hai ta dulu non council level along all party council level councilor pen si claim po committee seng po non core committee seng po la so committee tum si la hai kang sai phan kai po nali to party ta dopo je ai katha men ta dopo chok nangli phan neli isi karju tukang tung la nali to party dopo abang pa party ta dopo na dake kachi bhong le li tum ke wang ali ala mamokha ili tum chi sop the nai kala nangli isi neli nangli phan neli tum la bangso border issue long nili tum apor nili tum pacheton po lapen rat pen isi karju alam the nili apor ki pipon ji phan bori pon po un pulatang de bori po non nangli phan karju tukang tung bang kelalo ja samet bang ke border along nangli pulo lake hin
cedai koi lu tang tami ade the tam popua bisar senang lagi pudam lo non hapu pen bangke itu ma phan dak nang pasung lo sitami itu ma bangke ingsam tu nang kok popua bisar senang li bangki pudam lo lasi neli ki puji pu bangke Mana main situation pang samne first bang lah hello. neli ki pu bangke Atima mo legal process ke nam lo kali pudi ala- lasi. Mama kang sang hera tun si gerem pukel ke. ha neli lam the Ki pang cengat ko mama hala tun si rem po atim aronde si bang nai claim. Dak dala solo long dolo mate ho 1951 na jitu order notification boundary and notification dak ra dolo nangli tum long ra dolo kado eta chini lo la soteng pen akaprek jong si ki claim pote ko mama ke claim la tung ke koda long gerem puke. La soteng si dam puke lake. Neli- Non along ko pini bang social media long ko pini tok Neli- to pruning nangli kita pan- punya pru la nangli son pan- ini tuma reply same reply ki pini ke lake song chok nangli phan neli hala public phan neli tum interact nang hala tum penta sitami nangli phan ni kar ju tukang tung bangke lalo jasemet bangke kapang sam dam je phan kache song dam je phan bang le neli pu kali che song nang ko phan ta kali lake kache song lo tang te lake kache song lo tang na kana hok do bek ko lake hin hin nang bang ta sitami neki puji pu bangke situation control je phan kapang sam je phan lake government atum aklong pen pusitami representative lapson kache toya sai ke claimun sitami lapuson pini arni ta claim kledet dak non bangke meeting ini lo dak board la isi a committee ta form lo ta mesen lo la ke sing bangke sitami kupia posi la bangso council atum kapang sam jia phan amen pen alang tum hadak humri dam dedet ma la so aputak na li tihek pen ang thanai jima pamen alam ke nili ning jelo mati men bang goson mai claim same ke claim boleh kali itu tak nili chok kali cheson nang mang lilam lapo te nili arju tek pamelo alang litum nang attack lo masini li attack dam nang ko pan kali dak alang litum nang attack lo masi litum tala po cepare masi hadakar bitama pa attack dam nang lapu pan bang le nili nakar ju kali Internally bang claim bom lo lagi. neli la nang li pan la bangso internally ke claim alam sinang karju lo Claim bom lo. kali claim bom lo la Claim so bom. puthak sini li karju lo karju abangke hala dak akar bi adu ya hoilong kisung ke podun wek a hem rit chong dat chota tuma hem merit kai pikang et la di la se hala dak humri dam te la ke kapang sam kali lo hadak akar bi tum han aning ke papung po la ke hadak la ke mukhe jong si humri dam te det lo tang te la ke kapang sam kali ame si thu rong po la se la ko pit si pu pona hala border area kuna nama problem ke doan abang pu bang pitum abang pu atum pul hai abang pu tum ta parnis tumi dik hela hadak arboretum lo ma meeting all party meeting lo alang tum tanang dun lo nilita dolo nilita arjun long lo alang tum kisunge ba everything chithan chimu melo ঠিক la sang klasi council pen jitu copy my step non ke dengi mo pen lage pu first up ke council level all party pan pang rompon si a committee seng po so pen ako abera level hala mane area wise kuna nama problem a pocket wise lo hai hadak tak seng po lai lo step non deng bom lo atma men mo pen ili tu chin neli pulo ke je mo legal process jong si dam lo plong te constitution jituan dala notified boundary la soteng si bang dami mati atima mo het penang le tu malam the chapaklang no bang putin sitame non apora bang te tangte isi solution ke mana pan bang nangli hin pen ko bisi advice pido nek la ruling government pan ladak la son si man lo mo pen committee polam hedi ahok pedalam itu munit du non hu bangke kita prang Nagaland ai su long hut bang la tu meeting hang lo ni tum dunde karon bangke ni tum ground long dam lo hadak ku pisi ke plang toy ma ke pa claim toy hedi ke pa claim toy bode ke plang bolam bang li la ha lam bang ni tum chini dam el so it's all pre-planned so we decided that is no point participating in that program. Just we send one note. Is your note pathai lo. Ni tum lang er lo study dam er lo. Is your team pen hala dak bangke nang tum planning do er lo. La sini tum nang itu ni thang lam velo lake. Non dame la son nak thang mo pen pulo. Rong pi sa ho. Diplomatically very nice to hear. Yeah, it is very convincing. Ha kichi pajok phat. Sitana ha Mizoram nang chap der ke. A minister pe nang lok pir thia police dam la bonte. People si dak dam de der lo. People si rada tum long dam de der lo. To tim kar biang long tum dam hai he der lo. Himanto Biswa Sarma pinirang pu der nang puma. Sita nang tum dam hai he ta me pine gondugur der nang pu ke ma tha jo ne press meet ke duno he. Give and take abang ke ni tum kroi kre kar biara tum hada nang tum charge up 50 ni tum do ho 1951 notification na tengsi ni tum arjab ji tim kar biang long tum ke ning je hai mante la so meeting ke dopen nang credit anang ne we have already seen that you have another committee to decide on the fate of this Karbiang Long Meghalaya border area with the head as Piyush Hazarika as the chairman la lo lam bangke la so lam ed bangke
ni pudia bangalo latum bangke just buying time to delay so that they can pass and come another election la so phan chalo lake dama hege people see no back arja banding haida why you are not standing on your ground ha bangalo alang tumke dake a solution na belo athema ceplang po nege security yang pathai thelo hala dake lasi arlo lamang nang chi dang deloke piat lo pul tum ching kia lo la ta choro lo ne punat sarkiri rong phar nangli pan sini lenon kar chu tupon kangtung jasame da bangke non langdam lo nang la bangso committee ke form la bangke athak arjan kachapar jan chotma lai silo la pen isia bangke la bangso kachapar jan a committee along dak pamo het alang lihin pen dalam tepak lang lo Pijus Hajorika si chairman pudolo hala bangso committee pen jang si ko pine initiative ke anjang si chok chedet polotang te hala dak PSL si representative tado kapre kapre tum tado la si hala tum pen isivet po ibivet a okpo la sila so puthak hala dak kachera abdun pen la pen alang tum ke denga polisi puthak nang lihin pen ko pisi puntung la so puthak la so a representative jong si thanam lo brunda lage totally illegal lage atheli tum na chini dun dei mati la pen ka hogalam lo Pijus Hajorika Meghalaya border long batai ko ano ke dam ke charge sinang la how many times have visited in the Meghalaya border la Pijus Hajorika chot kali ili tuma HD minister Jogen Mohon batai ko ano ke dam ke Khanduli HD minister hills area development minister forget about development in the border areas how many times have visited in Khanduli areas charge nang ko kono la si la haya committee la hai ke seng tham la ke totally la ke kapadile phano la pen ke Pamulo alang li pulo la previous government umsel ke paletera pulo molang li papaklar na then non alang li tum kapak clean ji aphan and hala dak border areas long ke damta government alang li koilo la ke paletera de lo pulo pak clean ji aphan government non BJP tom pak clean ni phan pulo kupipi process kupipi development on ali tum border areas long ke claim la bang non ni nang kar jutu gala Nili muta-muti nang pulo ke. how many colleges are there how many schools are there how many medical how many hospitals are there Kopi pilo ke claimi details ke nali phai nang than thelu dake. Gomen la ang hello chok chege la nang ke than thalam nang kar jualam akalile nang than rong la hello chok chege ki chong hua sarkar de ko rat phan paklang le ya chok nele puthot alang tum long bang po La bangke hala election si pahan thek sede masi nang bok tap la heng tia ke ha bangke. ke hai ke dang Aslo pa BJP pen da election thu lo ke alang like. Chok la heto la bangke philam lo he. chok la neli non apor bangke ili tum apor dopik lo la si non kang to nang kaprek ka issue ta tulang ni nasi je thak long le lo mai si lam nang pu dolang ke Nili bangke conclude na la. po sitame neli non jasame da bangke Congress to madina lam nang pu do mati ha chok neli pan apo bori po dak neli fan neli kar jubang la lo a situation mang non created lo la sila so solution ke banja phanang lihin pen ko pisi thi hek pen le advice ping tum lo khe mone no na jong ni le lam ni da pulo immediately to ma tax banke immediately urgency banke we have to establish peace bring peace war nahi la sili public to menta etum public ta initiative do nahi apen jitu autonomous council pen la so bang initiative deng ponai sita mai non ti tek dablong banke oi etum public tum sita mai la so bang tum deng pon pela ase public tum mena ko son ma hada ka leader tum pen hada local area bang pu tum pen religious leader time ene mena hada elected representative atum do time ene to ala tum mena ko son si ala ground level long dam pen ke chingki pen ke pang sami ma la so bang civil society pen dai si initiative banai la pen government alam bang ke alam arjuang wada lobon la pen government ni pen mang obeda tek dam long lo itum chini lo government atu tum pen bang ke initiative ave voi pis ta itum ke batai government ban punai bang ke no number pang samnoi nang tum no number pang samnoi police forces ma kopi ma claim nei kopi step deng nei paprap noi pader dari oso jang tang pi pra kang tin bang ke chok che apen government la ke bhule lo government ke chok che lo la tum fail lo to control the situation la bang ke situation ke contain ye ban ke control ye bang ke government ke la ke fail lo la ke itum ninggera tanang lo chini lo tum dak tuliram rongang CM sip alang li ta fail lo la ko son ma ko fail la ke adu na chini lo ke etum la ke anso son di dak nang ne lo ke alang li people na dam de alang li people ala dak
Chinki dam da autonomous council do mati. Autonomous council to autonomous council. Hala ke state so arju nangelo. Hala tun people la chinki kede. Through dialogue, through discussion. Sitan nona so nang tum dak bang pen. Mori pangi kitu pen. Heme kai pen. La bang ton no chinki me mati. People chinki kede lo. La ai pen se tum chini lo la bang. La so government ke totally fail lo. La pen state government aso. State government aso a behavior. La to attitude tum chini lo. La tum something behind. Ko pene dor lo bor. Ate la tum give and take bang ke. Dibo karone. Itum ke lo bolo itu nai. Ki pija ban tamane ni netum pada si cetong hundo. Je gosore pa tu ami dibon waile kene ke ami kota pati. Tame ki apuni gosor pa tu gos gutei mati tu dibo bisare senike. Indirect meaning ko pilo labang. What he indicate? Chief Minister labang etum chini na ko. Non ko pe pot silent ni dorel. La state government pani tu attack back nahi. State government puek nahi. Sita itu ang bong ta non ante itu planning abelang. Itu social organization ka doe. How to counter it? Itu ang bong coordination abe. How to counter it? Non ke lasi nangle roklo lake public residence itu lo non make. Itu mesti protect nang kok pola bangke. Rada tum lo. Non ang ke thekdam lo bangke. Lasi ni lipo bangke si constructive. Si constructive. It's a long term, it's a short term bangka non immediately we have to restore peace. La bangka short term lo. La pen long term put amya bangke invest in bordering area. Tangka do antame non ang tum council so chipulo bo. Takes long pig lo pote. Kota 30%, 40% hadak piamoy. Dak EMC ma quarter pamere ka level mate. School lang me haradak selama pokatuar school mesan pinoy government ada jong si government pe nomas kene piune regular push period teacher pulote nang tu be dok piun ke 15,000 20,000 people nang tu no be dok school muka rando mesan school hadak lokal tu pinoy lapen itu wrong established amangda don paru po bak nang tu bisi model village muka senge ningkani si pan itum sang doan council pinoy incentive 1 lakh pinoy non koti da council along kapre di kapang jar bote you invest it in the border area made itu oppose ba laso council claim na itu oppose ba oppose pe gedi hada jong si lahai atu scheme deng itu jong si permanent si set kere aso itu pasob nahi bote itu ke population kom re ada lasi population kene Japan ke bang China atum itum tek long no border area ko son bang nang ke per itum kene map long tum tek the satellite map long tum tek long how dak Chinese tum Arunachal area lo bari building bang model village na ekim itum pe polo to daso industry benam de unnecessary la council ke dak difuolo CM ye ma kota kuti bote ada kuti invest you invest 50 crore Choro lo ke 30 crore. Lasi lahai long term planning donang po. Ni tum kadoi support ji. Laso mai tum kadoi rat support ji. Not that deprived lai border area long. Underdeveloped. Tlang abe me abe school abe. Lain lo so problem mang adoko. Ni lese la society son bang pini pintung. As a council tum ta lai tangka bang invest it in the border area. Choro lo nangli hin pen labang solam the chapek lang pot the pot la pen non kepat jutsi aparman dak Bharatiya Janata Party pen dak convener media department Vidya Singh Rongpi nang chitong dondo la sikhi jutsi aparman minute isi angbong la thi hek pen nangli lam the ko pisi nangli puingtung mala por nangli phan pi ponik lo to lage la pohelo inon ke alam ki chiboye ya pota kalilo kalilo sita sialam neli ninge alang polo hai halat athema mo het pu congress a representative hasineli ari lam ke wagang tung mane asa o chok chiton mane chingli chilon li athema hala committee along MSC junior pik thang thek thelang pu aso se alang li punang nak chok member ki bidin lasi lake arta lam avelo lake athema elected pilake
halat non elect ili tum jong het tek sita Kaprek- hala elected tu bang si adame ke dulu hala tum kaprek itu ma kaprek farmers apor ke itu tu ben dulu tunang non lasi lahelo apor lam to ko kapor kali lai sonalawan velo kaprek nili lam ke boy velo he apen kai sialam ke nili remarks ningje japrang kado gobe dak apenelis kat doan si tame pine an suggestion pina anang pidun dolo nona government function claimation te punang pidun posialang lituman choro lo ke chengsi bangke lasonai suggestion opposition paling le kado kawyang ton pen ka oppose sulap lasonai kali dia nahi papang mana constructive opposition papang sonsi kari ala pen nu bahini nang litum son suggestion nang pidun tek pot nang litum han kurwang thon pa je lo ke chengsi apen ke dakla longle phelang alam ke border area de ilitum angbong ke tek mucocot hatangka maha du mucocot du pinangan bagan ke klem tadu nili ta theklong lo pen lahai ke klem la si la permanency bang ke cimente na sonte puneli la hello athima lahai pen ta border area chokali ang bong lo malong len ta bangari deng ke dam ke joy keji tamane jitu neli ke theklong athima imen non neli ke klem ahut neli chiri pharo sini klem lo sita neli sumar phaneli la so line la so kam thot ba klem thek pulang te lata mula solong li nani dam tujuna pabang ta dolang la pulhe jo la ta do hala border alam ke dolo सबसे पाठी जी फांसी चुने ला por lan velo la lai si lo apen ke a pocket tin si border area a nature of occurrence nature of incidents ta ke prek pamualang litungi posang ha mizoram pen ke sipohut penon dak tu asabo kia ka ti prek duchet a nature of occurrence ta prejam la soteng nature of occurrence ba nature of incidents ateng si government atum ke bang deal po mo pen nili pulot akampang cheng alo apen ke la non son la situation ho sitame ilitum nili ke kaita chirurun ver plain salom sitame ba ha delhi tame nili open kaning jedun aprang kang chilang so ke hot pen chenglok ilitum akhe phan jume me junono social media long nang ke tok pen chenglok ilitum akhe inut talam juno tok dunde ninge lasi ilitum singki me pik lasi legal process along polong te ilitum son ingduk ne batum si haji lalu ilitum along ri long pat long le phelang ilitum ki chirai ni lailu renge sunai pulen pukali ke chok lo hala legal process along nang lilam thek sunai putok nang lilam thek pajut di fansi chune lasi non Dr. Julian Rohan si make hai non pang cheng kon all party pandap la so kama long karbiang long along aduya hoy phelang kira pang cheng long kado ko nang lituma party representative ta non council level a committee long do popot nor bagen pini pela phi bangke la border alam ba long le phelang alam bange pini son chili sai bangke hoitu dojok plot hai po la si non a government a leadership apen ke nang lituma kado ko belak a social hamphang atong ba political party tum chirap chito pensi tum karbiang long along le aduya hoi sita chirai thekpo la bang neli ning thelo pon velo nang lilam thek peklang pachoro lo la si la bangso ajai me bang ke lan seng ton ponang kokpo sitame lalo border issue bang ke ilitum pamo heta neli pulo apor ke ong pen nikan pachun ne posi tum ke la non gontai siang bang ke pachun de je pan bang ke discuss de je pan bang ke la ke ilitum possible kali te bon sita possible kali poma chechak prong bang ke la ke chok chedet pola penisi la bangso adu ya hoilong ruling government punon hamphang asong tum responsibility atu ke do asong thochi dak adjustment bang ke journalist atumta arpu thetan dopu kamatha pensinil tum la bangso chethan chimo ma jai mek la bang border issue and pon pensin nang litum pen analitum phanang chu phapon lo la pen la so ka chu phateng pen litum sai do suri angbong pen pusita me nang litum me thang long le phelang e long ri ka ching hona men pen nang litum dak bangso as a panelist nang litum na chetong don thega pot neli ke ching si sarkiri rong phar APSLC pen la pen JCCPA pen Robindra Rongpi alangli lapen roton ingti spokesperson Congress ai pen alang li phamsita me chorulo lapen Bidya Singh Rongpi convener media department BJP alang litum kapdo we phamsita me alang litum saido suryang bong pen apor na gipidon thega pot litum bisonat karbi live hin pen chorulo lapen ke pajut sia bangke dak thampaklar dak naiji nang litum aphan ko pini kapache bhongji po nitum akemang pen na pukta kali itum jong silam chingwai be chingki ke protang te solution ke bangvelo lasi non dak penangan itum chingki chethan pen dak bidi sori talong pon lo lasi ning thelo la bangso chethan timum ame long pen bidi sori sitame dak ruling government tum sitame empon po ke mitana phan pu lasi lan pen seng ton pon kok lo nang litum kado we panta puthot kurwang thu pajer lo la litum kado ko ve karbiang bong he misi po jalo he
Ido lang bong member ko an mai do la so kici pari pa bisa lo la mangela si nang li tumpan puthot kur bang tu nang pa jiu tu lo.